ya kuri Kabanda n'iriya nuza yabariye abagenzi be, ariko ndashaka kubabwira narabagiye kenshi nagiye mbasobanurira ntanga ubuhamya. None ubu ngubu ndashaka kubabwira amazina y'abantu batatu kwanza, batatu. Jean Paul Turayishimiye ni umusirikari mugenzi wanjye. Iyo umuntu ari IS ari staff wa intelligence nayiwo bose burya babarwa muri G2. Nasobanurire aho Hakorimana Abdu asobanura urupfu rwe. Nanzamurambaho Adija nasobanurire urupfu rwe. Na Rodrigue asobanurire urupfu rwe. Bari mu bantu baguye hariya n'imirambo yabo n'imibiri yabo iri muri Kankigali, nabisobanurire. Kuki abantu tuba banafiki? Kuki ibi bintu tuba banafiki dushaka kubaho abantu basapurayinga amafaranga ngo ntibabashinje? Kwa nini? Hano nageze hano ku social media saba imbabazi kwanza, mutima wanjye saba imbabazi Imana, saba imbabazi ubwoko bw'Abahutu n'Abatutsi, bamwe mu bwoko bw'Abagogwe. Baba barazimpaye, baba batarazimpaye, baba barazimpaye batarazimpaye, icyo gihe Imana niyo icira urubanza. Kuki dukomeza kuba indyarya? Kuki umuntu ataza hariya akavuga mimi nilifanya hivi? Ese aba bantu, iyi guverinoma, aba bangaba muri gukora, muri kuvuga, muri kuvugira benshi numvise muri kubavugira mushaka ngo abantu babumve, kuki ubwo busembwa buri mu ndani? Ese kuki mushaka kugwa mu kosa nk'iyo guverinoma ya Habyarimana yaguyemo ndani? Ntimwabonye ingaruka? Simuhari. Bamwe muri abadokiteri, abandi muri abacamanza. Mushishoze, simbarwaye ariko mushishoze, mubaze buri muntu abasobanurire. Ko wewe bakurega ahantu ko wishe abantu, hasobanure, isobanure. Ibi bintu uyu nguyu yavuga anadanganya, mimi sikukuwepo, sinari mpari, ariko niba ari bingibi mutanguka ntacyo tuzageraho Abanyarwanda. Ntibibaho, nta nubwo hatutapata suluhu, hakuna. Kubeshya dufite abantu badafiteho amaraso y'Abanyarwanda. Iyo Kambanda ni mwiza, nta busembwa afite, ariko aba bantu ntabwo bigeze baganira na padiri, perezida wa guverinoma
y'impunzi ziri hanze ntabwo bigeze baganira. ese kuki bari muri guverinoma iyo ko bo batarimo ndani ni kubera iki? ibi bintu mu bicunguzi, nabivuga aba bantu bakasimbukira hejuru ngo Makazu aho umusirikare n'indundusha igisirikare se. ese igisirikare tuza kugihatanira hano ahubwo tukaba tuhatanira mu mashamba aho kuvugira mu mahanga abantu bari mu matwarete ya kizungu bari kuvugira aho ngaho nk'abakoroneli Ruhindije. Makanzu wakaba uruvugira utabara bene wanyu Minembwe aho ngako nibo buri munsi bahora babica. wakaba uri ni kuri gufatanya na Colonel Makanika uko pale tunguri uri kurwana kuri social media. Bwese icyo gisirikare cya social media ni kinini. Mimi upumbafu mimi si ntago ngushigikiye. Abantu harimo abanyabwingi mukosore Kambana nawe yarivugiye ko ibi yari ariko proposa mutashaka kubishyiraho nk'ihame. Nongere mbaze kuki Perezida wa guverinoma iri hanze, kuki nta muntu n'umwe na minisitiri cyangwa umudepite arimo ndani? Ni kwa nini? Kuki harimo abantu bagambaniye Bene Rutabana Bene? Ese kuki bari? Ese kuki harimo abagambaniye Kasena Muhanga? Kwa nini amewuseme? Huko tu pale mnaongea tu. Kwa nini? Kuki badushuka? Nta mutwe n'umwe w'inyeshamba shaka. Sishaka kujyamo. Sishaka kujya muri FN cyangwa FDR cyangwa muri Rudunana. Hari n'indi mitwe njya numva hanze ho ngaho. Sitaki mimi. Icyo shaka umutwe najyamo n'umutwe ushira hamwe utarimo abagambanyi n'imbyarya. Ndabizi mugiye gupanga amapropaganda yo kuntuka kushambure n'ubundi munashambura kila siku telefone yanjye bateri yanjye muba mwayimaze mu muriro iba febre kila siku